kaumatahi ira whitu ki te iarere, I te kaumatahi ira whitu ki te ipurangi. Turanga FM Parakuihi show is on air and online with me, Rahia Tumutumu. Matai is in Te Whanganui Atara. He's hosting a Matariki special live tomorrow morning at Te Papa Tongarewa to celebrate the first ever Matariki public holiday. This weekend is not only the first ever public holiday celebrating Matariki, but it also marks the launch of Lion King Ki te reo Māori. Cinemas around Aotearoa will start to screen the film from this week. Matai and I were privileged to be on the red carpet at the premiere in Tāmaki Makaurau on Tuesday night. We caught up with the cast and crew as they were making their way into the cinema. It was so cool. Mātakitaki mai. Ka pai e te whānau, e hikaka ana te ngākau nā te mea, ko tai mai wetahi o ngā tino whetū, o te whakaari nei anei! Tino whetū hoi anō. Koe te tino whetū. Ani piki tuare. Ko Shenzi te haina matua. Ko koe te mokai tapu. Kia toa kia Mats, ko ia te haina matua, kamatu ko ia te haina bosi na wātu. Well, mama no ho tēnā mai gau. E nā mea tō tēnā mea. Ko te kingi, me marama kau ki tō nāo. Mai te ngāngara iti. Parapi Taylor, also known as Mufasa, also known as my uncle from Te Tiko. E pehi ana ngā piropiro I tēnei wā? E hikaka katoana te ngākau. I runga anō I ngā āhuatanga ko tutuki I roto I tēnei kaupapa. Ko te reo, e whakamanahi ana, e whakanuihi ana I roto I tēnei kaupapa. Engari ko ngā mita, tāku e tino miharo nei. Nā e nei mahi, kua marama a Disney nei, ki te reo Māori. Hei reo o te ao nei. Tēnā koe Mātai, tell us about your role in Lion King. Doing Pumbaa. It's been so much fun. Can you give us a couple of your lines from the movie? He punua poaka, he punua poaka. Oh, was it heaps of fun? I loved every moment of it. Every moment of it. Yeah, it was so good. O tamanui te rā kua tai mai. Tēnā koe arihia kei te pēhea. Oh, kei te ora I te pōnei. Ngā mihi. For our whānau at home who are not aware of what major role you have in this movie, hea te wāhanga ki a koe? Ka pai, kia ora everyone. Ko Arihia Cassidy tēnei no Ngāti Porou, no Ruatorea Tūturu. And I am the reo of Nala Nui. Nala Pakeke. Nala Pakeke. Yeah. How was that? Awesome, to be honest, awesome. Learnt a lot under the guidance of Tweety and Panya Papa. So it's been awesome, and I'm just excited for everyone to hear it. I haven't seen it yet. So You haven't seen it? So we're watching. You've only seen the bits we've seen on Facebook. Yeah, exactly. Koe rā noiho. Hoi no, kia pai te pō. Kia ora arihia. Oh, a tāhua. Hakuna Matata. Tēnā tātou ko Matara Stokes o Kiunga, he uri tēnei no Ngāti Hine, Ngāti Hauata, Ngāti Kōpaki, me Ngāti Porou hoki. Aye, that last one was very, very important. Nē. So you play Simba. How was it, bro? Oh, nerve-wracking, but it felt more rewarding because it's bigger than just a role, you know. It's bigger because it has a bigger meaning, for our people. So, yeah. What were some of the tricks you utilised to get into that character? A lot of the tricks I did was like run outside out of the studio and I'll go run up and down the street and just literally like say at least one of the lines that I knew and then just like yell it at the top of my voice. I don't know if that's a good trick. I was just so scared that that's what I had to do to like get rid of my nerves. Simba Paku. Simba Paku. He mahi ua tērā ki a koe? O te mai e te iwa ka tino ngengen nā te tino late. Oh, te roa o ngā mahi, ne? So, long days, eh? Ai. E hikaka ana te ngākau? Ai. Ka pai. Kia pai te pō. Ai. Ara mai te toki. Tēnā koe, Rob, kei te aha. Kei te hikaka.
Kei te hikaka. Me pehe korea. Oh, wow, koina ne. La kingi rai ona, me pehe korea. Ka tai anō ai ka kōrero ki tō tāua nei, o ki tō tamaki taku I rā mutu. Whakahihi pai koe? Whakahihi pai I te tau o ana mahi, o ngā mahi o te katoa. Ka tai te tangata puku mahi koe, me pēhea tō whai wāhi ati ki ngā tini kaupapa o te wā nei, me tēnei hoki, nā te mea taku rongo I oti katoa I a koutou wēnei mai I roto I te wāpoto? Kare au te tino mō hoeno, nā te inoi pēr, nā te kaha o ngā kaputi, hoeno, nā te reka reka ki ngā mahi nei. Ka pai, Rob. He pōnui kei te haere, ka nui te mihi atu. Ngā mihi, mate. Hei akuni. And we are joined now by the gorgeous Chelsea Winstanley. Ka nui te mihi atu ki a koe, Chelsea. How are we this evening? Tēnā koe kei te hikaka hau. Me pehe korai. How can you not be? I mean, this is the finale. This is the moi moia, that we were thinking about back in 2016, and then Moana came out in 2017, yes. And we always imagine our babies to be able to come to spaces like this and around the motu to beautiful cinemas and just hear their reo. And this is like the moi moia of our dreams. It really is. So tonight is the night. Yeah. Well, we're very lucky that you are at this, spearheading it alongside your very, amazing team. My job, kimihia nā putia mō tēnei kiriata ne. So it's māma noiho nā te mea, te mahi a Tweety, rātou ko Rob, ko Silla, ko Rachel, ko Pere, ko Hana. Oh my gosh, when you have the magic like that, it makes my job a lot easier, seriously. So it's because they make such beautiful, beautiful magic for our babies. Yeah. My job is kind of easy. Yeah. And here we are in the time of Matariki with all the stars around. Te wā o Matariki, te wā kei te whakangahau, te iwi Māori. I'm just like, honestly, my kua ki taku ngākau. Yeah. Kare kore ka ki rawa a kua kene. Kia ora, Chels. Honestly, that was so awesome, and what you didn't see was Matai, Te Aimangia, and myself watching the movie. My favourite parts it was everything, just hearing Lion King in Te Reo Māori. Yeah, Pumbaa and Timon were my favourite, and Scar, and Mufasa, and Nala. Anyway, next month, the Tairāwhiti Matariki concert is being held on the 10th of July in Low Street, with performances from Tomorrow People and House of Shem, to local talent like Supreme Brother Sound, that's Full Sif, and Raiha Moitara. The festival looks like it'll be off the hook. Check out the poster for more information. Hui anō, we're taking a break from the Parakuihi show A Pōpō. He whakangāte mahi, we're going to celebrate Matariki. E ai ki ngā matapai huarere, this weekend looks mostly fine with rain developing on Saturday afternoon, but clearing in the evening, just in time to go out to town. We'll be back next week when I go to my old school, Kissy Girls High School, to watch some of the best chess players duke it out in a tournament. But for now, hei kona.